Zdravo ljudi, znate šta, meni je vruće. Sad već posnimao sam slovenački i engleski verziju ovog videa. I uglavnom to možete da gledate već od prošlih dana. By the way, this video is also available in English version and in Slovenian version, which you can find in the description below this video. Ta video je seveda na voljo tudi v slovenskem in angleškem jeziku, linke pa najdete v opisu tega videa spodaj. Znači, jedino što nisam rekao još za te videe je da su linkovi u opisu ovog videa dole. Da, 27,4 stepena već ovdje. Ok. Uglavnom, danas ne pričamo o kako mi je vruće i kakvo je vreme i to, nego pričamo o slušalicama. Za vas imam ove slušalice što sam si nabavio, dao sam oko tamo skoro 22 eura za njih. To su TRN V30 slušalice za uvo unutra. Danas ću da otpakiram informacije, specifikacije, test mikrofona, kako se čuje na njih i tako. Uglavnom, mnogo tih informacija. I znajte još da ako želite više informacija o samom priključku, što je 3,5 mm audio priključak, da možete da vidite u videu, negdje ovdje gore da kliknete ili u opisu kliknete unutra, kako god želite. I sad, ajde samo da počnemo sa ovim videom. Vidjeli ste odpakiranje. Sad krećemo na kutiju i samo na brzaka da pokrijem šta ima unutra i tako dalje. Uglavnom kutija, to je iz dva dela. Spoljni deo kutije ima informacije kao što je proizvođač, TRN, slušalice za uvo, priključak, kabel, onda imamo tu TRN-V30 model i ovdje dole sa kineskim slovima nešto piše, nemam pojma šta, i piše u engleskom jeziku još da ima 6 pogona. Znači, u svakoj slušalici ima po 3 pogona, znači engleski driver. To znači da ima više tih elemenata da bi zvuk kao da bio bolji. Kasnije ću da kažem kako mi se dopada zvuk. Sad, ovdje još sa strane piše, na primjer V30, tu piše ako je sa mikrofonom ili ne. Vi možete da nakupite bez mikrofona ako želite. Onda imamo beli, prozorni ili pa crnu verziju. Ja sam crno izabrao jer mi beli se uopšte ne dopadaju. TRN audio, ovdje informacije o firmi, web stranica, telefonski broj, nešto u kineskim slovima i tako. Uglavnom, u unutrašnjem delu pa još ta kutija bela obična, TRN piše na vrh, ali jedno što volim kod tih kutija je što imaju magnete unutra, dva magneta, da se lijepo čuje. To ja volim, ne znam zašto, ali dobro. Unutra još te između stvari imate i dva papirčića, jedan je za garanciju, jedan pa je za kako da se upotrebi. Oboje je u engleskom i u kineskom jeziku. Ako ne znate, nađite nekoga koji zna jedan između tih dvih jezika i da vam prevede. Onda imamo slušalice same za uvo, to dvoje, kabel što dobijate pored, malo već umotano, ali dobro.
I ako imate sa mikrofonom, imate i ovaj daljinski tu i tako. I onda ovdje imam te slušalice koje imaju te silikonske nastavke što idu u uvo. Kad kutiju prvi put otvorite imate srednju veličinu ili medium. Ja sam već stavio male verzije, znači small ili male, ali na primjer pored te medium dobijate male i dobijate još velike. Ali sad je jedan drugi problem. Ako imate uski ušni kanal, kao što imam ja, onda i ti small, mali su preveliki za moje uvo. I u tom primjeru bi trebao, ću da potražim extra small ili extra male, XS, pa da vidimo kako će da bude sa njima. Tako da ako imate stvarno mali ušni kanal, stvarno uski, ne preporučujem baš te slušalice, ali još može da se lijepo da koriste. Udobno. Ovdje imamo još na kablu još priključak što ide na slušalice, znači priključimo jedne slušalice gore, priključimo druge slušalice gore i to je to. Idemo sada da gledamo specifikacije ovih slušalica. Specifikacije ću da čitam sa telefona, drugog telefona. Neću da se učim na pamet i da vam pričam, nego ću samo da tako da vam prečitam. Znači, model 30, impedanca je 20 ohma, osjetljivost slušalice je 99 decibela na milivat. Onda imamo frekvenčni raspon, imamo 20 Hz do 20 kHz. To znači 20 kHz je 20.000 Hz. Neke one jeftine pa idu još možda tamo čak od 60 Hz ili čak 80, možda i čak više, pa tamo do možda 15 kHz. Tako da ono što pa je između 15 pa 20 pa su one već visoki tonovi. I na primjer one što su 20, 40, 60 pa su već oni bas i još malo više. Tako da ako želite jeftine slušalice sa slabim kvalitetom zvuka, izvolite, ne bavite si kako hoćete. Imamo 3,5 mm priključak za zvuk, što je na dnu kabla, što sa metalnim kućištem. Taj kabel je 1,2 metra dugačak, ima dvopinski priključak na kraju, da se priključi na slušalke. To je u primjeru da kabel da iscepate ili se kabel iscepa unutra, onda možete samo kabel da naručite i da menjate ako slušalica radi. Posle šta još imamo, da imamo taj driver ili pogon, dva pogona BA i jedan DD u svakoj između tih slušalica. Ok, pokrili smo sve specifikacije. Ajdemo sada pogledamo kvalitetu izrade. I šta, na primjer, imaju te slušalice. Kao što sam rekao, na dnu ima taj priključak, ima 4 kontakta. Sad u mom prošlom videu možete da vidite i informacije o tim priključku. Sad šta još? Kabel, kontakt izgledaju kvalitetnije. Tako da za 22 eura izgleda kvalitetno i čak taj daljinski za mikrofon i za dugme je metalno. Onda imamo prepleten kabel od samog početka do same slušalice. Ajde sad da pređemo na same slušalice. Kvaliteta izrade slušalica dobro je, nije super, nije loše, nego dobro. Mnogi youtuberi što su reviewe radili na ovim slušalicama pričaju da se vidi tu i tamo malo polepak kad se gornji i donji dio plastike, kad se zalepi zajedno, da je malo izašlo tu i tamo i da nisi očistili to. Ako kod mojih slušalica toga nema, znači izgleda da su se popravili u tom stilu, što je dobro. Sljedeća stvar što ne volim baš kod tih slušalica je da, na primjer, taj silikonski za uvo, ti nastavci. Na primjer, nastavci su ok, klasika, ništa posebno, ali sama plastika ima samo malo zakačaljku na 3 mjesta, 3 taškice, samo toliko da se zakači
I to je malo premalo za slušalice. Ako je malo masno unutra, ove se Ivekon će već da proba da već ispada napolje. To na primjer je bolje kod tih mojih prošlih slušalica što su KZ-ZS1 jer imaju malo bolje napravljeno i kod tih slušalica isto volim više tu cevčicu što je sa gumom presvlačeno, kako se već tačno kaže, Alessandro. Jer ovdje na primjer imamo samo tu gumu cevčicu, a tu imamo metalnu cevčicu sa prevlakom i je malo lakše se definiše kako da se uvije oko uva. Jer ovo, na primjer i ovo, inače paše, ide u uvo i to je ovdje, ali nije baš toliko dobro kao to. Ali, na primjer, novi model KZ slušalica, koji ljudi kažu da su TRN kopija KZ, ZSN, te slušalice isto imaju tu cevčicu umjesto tog načina. Tako da, dobro. Ali dobro, te slušalice bez mikrofona su koštale koliko, 10 eura, 12 eura. Ok, sad pa idemo na test mikrofona još prvo i ajde. I ljudi, trenutačno snimam preko mikrofona od ovih slušalica direktno na ovaj telefon Huawei P20 Lite. To je moj prošli telefon, a video što sad gledate sa 30 fps pa snimam sa novim Xiaomi, kako hoćete da kažete, Mi Note 10 Lite. Napolje snimam samo zbog toga da možete da čujete i te druge zvukove šta se događa napolje, tako da što više ovaj mikrofon preuzima informacija. Da. Kao što vidite kad malo pomerim mikrofon malo naokolo, na dole, vidite kakva je razlika, ali inače mogu da kažem da kvalitet zvuka nije loša. Dobra je, uglavnom za 22 eura slušalice sa mikrofonom, sasvim dobro. I ajde sad da se vratimo nazad na video. Već su ovdje, ok, super, evo. Uglavnom, čuli ste sa mog pametnog telefona kako se čuje. I sad idemo na kvalitetu zvuka. Ja nisam profesionalac, jer nemam mogućnost da dođem do nekih boljih slušalica i tako dalje. Imam jedne Bose slušalice koje 100 euro koštaju, ali mogu da kažem da ove slušalice imaju kvalitetniji zvuk kao onaj Bose što ide celu. Tamo ima kao tako malo plitki zvuk, kako da kažem. Ali dobro, kvaliteta zvuka, uglavnom mogu da kažem da za 22 euro da se isplati. Uglavnom, dovoljno kvalitetan zvuk je za tu cenu. Jer ovdje u Sloveniju, gdje živim, ako bi htio da kupim neke takve slušalice sa takvom kvalitetom, 10-20 eura sigurno više bi koštalo. Naprimjer, jako ove slušalice imaju dobar zvuk. I naprimjer, kvaliteta basa je tako dubok, zanimljiv. Moram da kažem da mi ne paše najviše taj balans između basova i viših frekvencija. Basovi bi trebali da budu malo jači, barem za moj ukus. Neki vole manje basa, ako ste vi što volite manje basa, bi te slušalice bile odlične. Inače, na primjer treble, znači tamo mislim da oko negdje 14 kHz, one 15, bi teo još malo više da idu sa malo i izrazitiji zvuk, ali ono je na primjer viši što su 18, 17, 16, ono pa je sasvim dovoljno. Kao što sam rekao, nisam profesionalac u tome, ali mogu da vam kažem i kad sam gledao ljude koji reviewe rade za sve te slušalice koji imaju dostup, mogućnost da provjeravaju, mogu da kažem da i oni i njima pašu te slušalice za taj price point, oziroma za tu cenu. Šta još? Kvaliteta zvuka, slušao sam i te razne
audiofil muzike i sa kitarom i sa, na primjer, pevanjem i sve te stvari, mogu da, i 3D zvuk, naravno, i mogu da kažem da se stvarno lepo čuje. Sad, mislim da sam pokrio to što sam mislio. Ako imate bilo kakvo pitanje, sve mi pišite dole u komentarima. U opisu imate informacije, linkove i tako dalje. Sad, ako vam se dopada video, možete da se subscribe-ate na moj kanal i kliknete zvonce da dobijete notifikacije o novim videima. Naravno, ako vam se dopada video, palac gore, thumbs up. Ako vam se nije dopao, palac dole ili thumbs down. I delite sa drugima da se i drugi nešto nauče. I do sljedećeg puta, uživajte, lijepo se imajte i čujemo se. Ćao!